Salibonani izihlobo lonke lapha elikhona thanda kulamukela kulumo esiyakubalayo kwalesi isikhathi andibana sifunde ezwini likaThixo nginxosa lapha elikhona ukubana sibe lethuba lomthandazo asikhuleke nini. Baba wethu osezulwini lalapha emhlabeni wena ukhona futhi ngesiqo sikaMoya oyingcwele. Alibona sakufunda ezwini lakho esikunxusayo ubukhona bakho. Sicela ubaba sichasisele imfihlakalo yezwi lakho ukuze sizwisise sibese senza khona okuyintando yakho. NgoJesu siyakhuleka. Amen. Nginxusa lonke lapha elikhona ukubana sigijimenini semabhayibhelini ethu kuncwadi kaMateyu khona sizafika sifunde uvesi ngu9 siyegcina ku13 nza kuyifunda lapha bese sixoxa kabanzi. Ngikhangelele ukubana sixoxe kumbe sifinqe ingxoxo yethu ngama points amathathu. Ake ngifunde ifunda kanje. Matthew 6 ivesi ngu9 isiya ku13 ifunda kanje. Kumele lithandaze kanje, Baba wethu osezulwini, umbuso wakho kawuze, intando yakho yenziwe emhlabeni njengalokho esenziwa ezulwini. Siphe lamuhla ukudla kwethu kwensuku zonke. Sixolele imilandu yethu njengalokho lathi sesibaxolele abalemilandu kithi. Ungasikhokheli ekulingweni kodwa usisindise komubi, ngoba umbuso ngowakho namandla nenkazimulo kuze kube phakade. Amen. Ngithanda ukuthi ke sikhulume ngokuqhakatheka kokukhuleka, ukuqhakatheka komthandazo. Siphila esikhathini esinzima lapha esithi sivuka khona ekuseni sizwe indaba ezingemnandi, izindaba ezimunyu. Sithi lapha futhi sesixoxisene labantu singatholi mhlawumbe okungasiphathisa. Kodwa kwalesi isikhathi ngifisa ukuthi ngikhuthaze abantu lapha bakhona ukuthi kuqhakathekile ukukhuleka. Nxa ngigcizelela ngokukhuleka ngiloyisa ukuthi sinanzelele ukuqhakatheka kokubalwa kwamabhayibhili. Lapha esiphila khona, isikhathi esiphila kuso isikhathi esinzima esidinga ukuthi abantu babale amabhayibhili abo, abantu kube ngabantu abakhulekayo, abantu kube ngabantu abazila ukudla. Lokhu kokuthathu kuqhakathekile ukuthi kube ingxenye yempilo yethu, ukufunda iBhayibhili, ukukhuleka njalo lokuzila ukudla. Kodwa namhlanje kake ngingakhulumi ngokuzila ukudla lokufundwa kweBhayibhili, kake ngikhulume ngokuqhakatheka kokukhuleka. Now nxa sikhangela uvesi ngu9, uvesi ngu9 uthi yena, ake ngiyifunde futhi, kumele lithandaze kanje, Baba wethu osezulwini, manihlonitshwe ibizo lakho, umbuso wakho uze, intando yakho yenziwe emhlabeni njengalokho isenziwa ngasezulwini. Ukuqala ke emfisa abana sikubambe indaba yokubonga. Ngazo zonke izikhathi nxa sikhuleka kubalulekile kakhulu ukuthi keke sithathe ithuba sibe lesikhathi sokubana sibonye uNkulunkulu. Laloba siphila mhlawumbe esikhathini lapha kulendlala, esikhathini lapha mhlawumbe izulu lingananga ngendlela ebesikhangelele ngayo, siphila esikhathini lapha kufanele sigqoke izayeke ngazo zonke izikhathi, esikhathini lapha umnotho welizwe uphansi kakhulu, kuqhakathekile ukuthi lapho sikhuleka singabe ngabantu abacelayo kuphela, kodwa ingxenye yomthandazo wethu kayibothinta ukubonga. uNkulunkulu muhle ngazo zonke izikhathi. Thixo muhle kuseni ekuphumeni kwelanga, muhle emini lasekutshoneni kwelanga. Emsebenzini ngazi basimisa, iNkosi ilungile. Emasimini laloba singatholi ukudla, iNkosi ilungile. Siyagula, siyagulelwa, iNkosi ilungile. Kungani ngisitsho njalo? Nxa uNkulunkulu bengasiboleka ilihlo lokubona ukuthi kahle kahle kwenzakalani empilweni yethu, balaleli,
lapha elikhona ngifisa ukuthi ngilitshele ukuthi besingamangala sesabe sithithibale kube nzima nxa besingabona uSathane ngendlela asinxwanele ngakhona. Kodwa isandla sikaThixo sihlezi sisisingathile, sihlezi sisivikele ngazo zonke izikhathi. Ngalokho kake sibonge nini. Kuhle ukubana sibonge sidumise. Singakaceli, singakakhulumi ukuthi esikolweni kufuneka izimali, umunisipala ufuna imali zakhe lapha lalapha nakudingeka lokho lokhuyana. Singakafiki kusigaba esinjalo, kuqakathekile ukuthi sibonge. Khona kahle kahle ukuvuka siye ngabantu abaphilayo kuyimfihlakalo. Nxa silala sithatha umfanekiso wokufa. Ngakho ke ekseni nxa sibalelwa kwabaphilayo sivuka sisazamula sisazelula imizimba yethu. Kuhle ukubana singakenzi loba yini esingafisi kuyenza. Kuhle ukubana sithathe ithuba ukubana sikhuleke. Nxa sikhulekayo okuyisiji sendaba okuqakathekileyo kakhulukazi emfisa ukuthi ngikugcizelele futhi indaba yokubana kasibobonga. uJesu nxa efundisa abafundi bakhe uthi lapho likhulekayo iba nini ngabantu ababongayo, iba nini ngabantu abadumisa igama likaNkulunkulu. Futhi nxa likhulekayo uJesu utshela abafundi ukuthi khuleka nini lithi lina intando yakho ubaba kayenziwe. Nxa sikhulekayo singabantu abacelayo mhlawumbe ababongayo, kodwa kasibonanzelela ukuthi kuqakathekile ukuthi intando kaNkulunkulu ifezeke ezimpilweni zethu. Kwenze izikhathi ekukhulekeni kwethu singakhulekela ukuthi mhlawumbe imeko yezinto ihambe ngenye indlela kumbe ngendlela esikhangelele ngayo, kodwa uNkulunkulu abe sebona kufanele ukubana hayi okusifaneleyo kwalesi sikhathi lokho. Kasingakhathali nini, kasingabini ngabantu abangaba lokuswela ithemba nxa uThixo esethe waphendula ngendlela esingakhangelelanga ngayo. Ngihleli mina ngithi mina uhatch kaThixo uyisibusiso ezimpilweni zethu. Laloba kungaba into enzima emunyu lelumelayo, kodwa konke okuvelela eNkosini kulungile. Nxa kunguye kulungile futhi, nxa kungumana kulungile futhi. So uJesu uthi yena nxa efundisa abafundi, khuleka nini ukuthi uNkulunkulu alenzele umusa lamukele iloba yini engavelela eNkosini. Khonokho ngikuthathela ekutheni umuca esufundile uthi intando yakho mayenziwe njengoba isenziwa ezulwini lalapha emhlabeni kufuneka kubana yenziwe. So okokuqala zihlobo zami balaleli lapha elikhona engikhulumayo emfisa ukuthi ngabe siyakubambisisa ukuthi ngazo zonke izikhathi nxa sikhulekayo asibobonga sidumise. Khonokho kuza kusiphathisa asibonge nini ngazo zonke izikhathi. Siyagulelwa ngabantwana mhlawumbe abenzi kahle esikolweni, asikhuleke nini sibonge. Kukho konke esikwenzayo kasibeni ngabantu ababongayo. Intathekiswa nguNomzana uJobe. Ungafunda incwadi yonke kaJobe, iBhayibheli lona uJobe akathukanga inkosi laloba elahlekelwa ngabantwana, elahlekelwa imfuyo, eze futhi elahlekelwe impilakahle yakhe, kodwa wabonga wadumisa. Uthi yena laloba ngaze kube njani, mhlawumbe ngabe kuyikuthi uThixo nguyonchanga ngoswazi, mina Jobe ngizakubonga ngidumise ngazo zonke izikhathi. Kuyadingeka zihlobo zami balaleli lapha elikhona ukuthi kasibeni njengoJobe othi izinto zikahle kumbe zingahambi kahle, asibeni ngabantu ababongayo bedumise inkosi ngazo zonke izikhathi. Ngisiya ku point number 2, ngifisa ukuthi kake sinanzelele ukuthi kungani kanti kufanele sibonge sidumise inkosi. Kuyikuthi laloba kukubi kungasikho sandla sikaThixo bekungaba nzima kumbe kube munyu kwedlula khonokho esingabe sesikwamukele empilweni yethu. Nxa singagulelwa uSathane akufisa ukuthi lo ogulayo ngabe uyafa, kodwa uNkulunkulu uhleli ekhangela esinakekela ngoba elesisa lesihawu lomusa ngakithi ngazo zonke izikhathi. So ngakhonokho ngalokhu kudingeka ukubana sibonge sidumise inkosi. Number 2, okwesibili emfisa sikunanzelele. Uthi yena lapha obhalayo uMateyu njengoba sesifundile uverse ngu9 sisiyabamba u13. Usigaba number 2
isigaba sesibili uthi yena lapha obhalayo usithethelele amacala ethu njengalokho nathi sibathethelela abalamacala kithi. Nkosi kayisisize izihlobo zami balaleli lapha likhona eliseduze lakhatshana. iBhayibheli lona inkosi ithi yona nxa sithandaza, nxa sikhulekayo, kake sithi thina Nkosi sicela usithethelele njengoba lathi sibathethelela abalamacala abalemilandu kithi. Okunye ungenza ukuthi imithandazo yethu iphendulwe yikubana thina ekuhambeni kwethu la, ekuphileni kwethu la, singabantu abaloxolo, singabantu abalesisa, singabantu abalothando, singabantu abaxolelayo nxa abanye bethu esiphila labo sebethe basiphoxa. So okunye ufanele sikunanzelele lapho ukuthi inkosi ikhangelele ukuthi lapha sikhulekayo sidinga intethelelo ngokubana sihleli phela singabantu abaphazamisayo. Nxa sikhulekayo kasibothi inkosi sixolele njengoba lathi sibaqolela abasiphoxayo. Kungabe ukuthi mhlawumbe ekuhambeni kwethu lapha abomakhelwane basiphazamisile, mhlawumbe bavumele inkomo zabo zazo ukudla emasimini ethu, kumbe mhlawumbe indodana kumbe indodakazi yabo izile yazontshontsha esivinini sethu. Angazi ukuthi singabe siphoxane njani lawo makhelwane, kumbe kulokunye ungabe ungahambanga kahle emsebenzini, ngasesikolweni, mhlawumbe lasemhlanganweni, uzibani kumbe unazibani wangakhulumi kahle ngawe, kodwa nxa sekufika emthandazweni ngenxa yokubana wena ukhulumisane kuhle wabuyisana kahle labahlali bendawo ohleli kuyo, kakukunzimeli ukuthi laloba usudinga intethelelo kuNkulunkulu ukhulume ngokungela kwesaba uthi wena Nkosi sixolele, ngixolele njengoba lami ngibaxolela abangiphazamisayo. Kuqakathekile ukuthi ekuphileni kwethu sibe ngabantu abaxolayo, sibe ngabantu abangabambi izikhwili. Ngeke nanzelele ukuthi mhlawumbe ekuhambeni kwethu ekuphileni la abanye bake basiphoxe, basiphazamise, kuhlale isikhathi thile baphinde futhi basiphoxe, sihle sisheshe masinya, sihle sithi thina ukhumbule ukuthi kusikhathi esedlulile uke wangiphazamisa ngakuxolela futhi lakhathesi. Hatshi balaleli izihlobo zami, kuqakathekile ukuthi nxa singaxola ake sixole nini sikhohle, ngokubana ubaba wethu osezulwini nxa sivuma iziphambeko zethu uthi yena wethembekile uyehlukanisa iziphambeko zethu lathi njengoba intshonalanga lempumalanga kwehlukile, abe seziphosela ekujuleni kolwandle. So lathi ekuphileni kwethu nxa abantu bethe basiphazamisa sakhulumisana labo, sahlala phansi saxoxa labo, ake kwedlule singabekini izikhwili. So inkosi nxa ikhuluma lathi mayelana ngomthandazo, inkosi ikhangelele ukuthi nxa sikhuleka sibokhuleka singela kwesaba, nxa sidinga intethelelo, nxa ekuphileni kwethu singabantu abaxolelayo labantu abalokubuyisana ngcono futhi lula labanye, kuza kusiphathisa laloba thina sesidinga ukuxolelwa lokubana uNkulunkulu abuyisane lathi. Now ake sigijimenini siye kupoint elandelayo, kumuco olandelayo. Umuco olandelayo uthi wona kuverse ngu-11. Nizafunda laphana uverse 11. Uthi na siphe lamhla ukudla kwethu kwezinsuku zonke. Siphe ukudla kwethu, siphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla. Nxa sifunda yona le verse, ngifuna bana sikhulume ngopoint number 3. Uthi yena upoint number 3, nxa sicela kasingabozicelela kuphela, kodwa emnakaneni wethu lasekuceleni kwethu kasibokhangelela abanye. Nxa usuvumile izono zakho, wadumisa wabonga, wahaya igama lenkosi, kakukunzimeli ukuthi ucele. Njalo futhi ekuceleni kwakho, cela unanzelele ukuthi lapha inkosi isikubusisile ngalokhu okukhangelele ukubana ikubusise ngakho. Nanzelela ukuthi kulabanye abaswelayo.
iNkosi iyasibusisa ikhangelele ukubana lathi sibusise abanye. Ngumkhuba omuhle kakhulu ukuthi lapha sesithole lokho esikade sikukhangelele sesikutholile, kuhle ukubana selule esethu isandla siphathise abanye. Ngifisa ukuthi lapha elikhona licabangisise kabanzi ngayona le ndaba yokubana iNkosi nxa isisiphathisile kuhle ukubana siphathise labanye. Bese ngikhumbula lokho umpostoli uPaul akulobayo ngakuncwadi kaThesalonika oqala sahluko ngo-5 ivesi ngo-17. Nxa ebhala umpostoli uPaul uthi na kuThesalonika oqala ngo-5 ivesi ngo-17 uthi lapho likhulekayo khulekani lingaphezi, khulekani njalo njalo. Nxa nginanzelela yona le ivesi ngiba lombuzo ukubana kungani kanti umpostoli uPaul nxa ekhulumayo athi yena khulekani ningaphezi, khulekani njalo njalo. Nginanzelela ukuthi umpostoli uPaul uyananzelela ukuthi isitha uSathani uhleli esilinga njalo njalo. Ke ngaleso sizathu kuqakathekile ukuthi sikhuleke njalo njalo. Sihlobo zami elikhona lapha elihleli khona, elibukele likhona, lapha elalele likhona, ngizama ngazo zonke indlela ubana ngicizelele ukuthi hayi indaba yomthandazo indaba yansuku zonke, ngokubana uSathane usilinga suku zonke. Kakula ongathi yena ngisithakele ngilondoloziwe uNkulunkulu nxa engakhuleki, nxa engafundi iBhayibheli, nxa engazili ukudla, nxa engasebenzeli iNkosi. Kuqakathekile ukuthi ngazo zonke izikhathi sibe ngabantu abaqakathekisa umthandazo. Ungafunda kahle iBhayibheli lithi na uJesu ngazo zonke izikhathi ekuseni engakaxoxisani labafundi, engakahambi ukuyasebenza emasimini, engakayenzi lokhu akhangelele ubana akwenze, kuthiwa ekuseni ngazo zonke izikhathi wayeguqa akhuleke, acele amandla, acele inhlakanipho, acele impilakahle kuBaba ezulwini. Nxa uJesu enguNkulunkulu wahamba emhlabeni wafaka isibonelo esinjalo sokuqakatheka kokukhuleka ngazo zonke izikhathi, kwangakanani thina abantu abazalelwe esonweni, abantu abaphila besenza isono imihla ngemihla, kwangakanani uNkulunkulu ongela sono wazehlisa waba kuzinga lokuthi abe ngumuntu wenyama odinwayo phela amandla onjalo, kodwa abesephila ngomthandazo. Kwangakanani thina abantu abazalwe vele bezalelwe esonweni. Kuhle kuqakathekile ukuthi sibe ngabantu abaqakathekisa umthandazo. Ake ngidinde lokho nxa silungile kuye emaphethelweni. Abantu kusikhathi esiphila kuso bayabuzana ekuseni ngamafoni, babuzane kubo WhatsApp, kubo Twitter, ngaphi la ngapha. Kanti kwenzakalani emhlabeni? Kukhulunywa ngamahungahunga ezimpi, kukhulunywa ngabo COVID. Kunzima impilo ngani ayimanga kuhle. Kumunye kwento kwangikhona kuyalumela kunzima. Kodwa ngifisa ukulitshela ukuthi nxa abantu ngabe ngabantu abaqakathekisa indaba yomthandazo bekungalungi. Ungafunda iBhayibheli lona uNkulunkulu uthi yena nxa abantu bami bengachiya ububi bakhangele mina, bavume izono zabo, bakhuleke, mina ngizakuzwa ngisezulwini, bese ngiyelapha ilizwe labo, bese ngibabusisa. Lapho likhona ngifisa ulitshela ukubana imfihlakalo yokuphumelela, imfihlakalo yokulunga kwezinto yikubana siguqe sibe lokukholwa, sikhuleke kuNkulunkulu osemazulwini esithathu. Yena uzakuzwa abesephendula, abeselungisa lapho konakale khona. Abantu bakhangelele ukubana uzibani nxa engaphakama alungise, mhlawumbe kungalunga. Hatshi, engifisa ukubana ngilitshele khona yikubana nxa abantu, nxa wena lemuli yakho
ungaguqa lapho khona ukhuleke udumise iNkosi ubusise iNkosi ubonge uthi Nkosi ngiyabonga ngophilayo laloba ngelamali Nkosi ngiyabonga ngithanda ukubonga lokho ngenzela khona yazi indaba yokubonga iqhakathekile ngoba kulabanye abantu laloba singakhala sithi sesikhathele mhlambe ngokudla ukuthile bengifisa ukuthi ngabe ngithola lokhuyana kulabanye abantu abangelakho khona ukudla nolakho so ngaleso sizathu bonga bonga ukuthi at least ukudla injani ngilakho abanye abantu abalalo uphahla wena olalo bonga ngoba abanye bahleli eshashalazini bahleli lapha ongelaphahla khona ukudla abalakho usungathi mina kuyangibhowa lokho engiphila phakathi kwakho bengikhangelela ubana ngeke umfundankulu kumbe ngeke ukolishe ethile abanye abakhoni ngitsho lokubhala abalitholanga ithuba lokunjani lokuya esikolweni kodwa wena kungcono uyakhona ukubhala lokubala ke ngaleso sizathu bonga dumisa iNkosi ungabe ukhala mhlawumbe ukuthi ufisa ukuthi ngabe izinga lokuphila lakho liyakhuphuka kancane abanye abala umsebenzi ungabe uthise ukuthi hayi ngifisa ukuthi la ngibe ngumthungameli be isiphathamandla emsebenzini abanye umsebenzi abalawo kodwa wena olawo umsebenzi bonga laloba ungela umsebenzi bonga iNkosi ikuphile ukuphila ngelinye ilanga ngesikhathi esifanele iza kukubusisa ikunikeze umsebenzi ubese ubusisa abanye asibokhumbula futhi enguthindileyo ngithe mina okunye okuqhakathekileyo ekukhulekeni ukuthi kasiboxolela abanye ukuze lathi nxa sidinga uxolo nxa lathi sidinga intethelelo kuza kuba lula ngenxa yokubana ekuhambeni kwethu lasekuphileni kwethu ke kwafika isikhathi esinzima lapha mhlawumbe abanye bake basiphoxa khona kodwa saba lokuxola lapho lathi nxa singadinga ukuxola kumbe sidinge ukuthi iNkosi isixolele hayi kakulahlupho iNkosi iza kusixolela njengalokho labanye sibaxolele ngifisa ukuthi kwalesi sikhathi sibe lethuba lomthandazo sikhuleke sithi iNkosi sifundise lokhu okuqhakathekile empilweni okugoqela ekuyini umthandazo Nkosi sicela usiphathise kubana sifunde ukudumisa sifunde ukubonga Nkosi sifundise ukuxolela abanye Nkosi sifundise ukuthi lapha ususiphile isinkwa sokuphila sinikeze abanye ngathi ngiqala ukubala umugca lo othi Nkosi siphe isinkwa sethu samihla lemihla ngasinginanzelela ukuthi no hatch kufanele ukuthi lapha sengicelile ngaphiwa kufanele ngibe kwazi ukuthi ukuphiwa engikwenziwe khona lokho sengikwamukelisiwe kasikho kwami kodwa kukhangelelwe ukubana nginikele abanye ngifisa ukuthi lapha elikhona balaleli lapha elibukele khona kasibenini lethuba lomthandazo asikhulekenini baba wethu osezulwini siyabonga ngalesi isikhathi ukubana uNkulunkulu olomusa lesisa nesineke nesihawu kithi ngazo zonke izikhathi sesifundile ngokuqhakatheka kokuthi lapha sikhulekayo kasibeni ngabantu abadumisa elakho igama ngabantu abababaza ubuhle bakho ngazo zonke izikhathi esikhathini esedlulile besingalathuba lokuthi lapha sikhulekayo sibabaze sikhulume kahle ngelakho igama sicela ubana sifundise khonokho okwesibili esikhulekelayo ukubana sifundise sinike inhliziyo ezenyama ukhiphe inhliziyo ezilukhuni zamatshe ezingela kuxolela abanye basiphazamisile emasimini ethu abanye basiphazamisile ezikolweni emisebenzini silokho sibambe izikhwili kodwa sesifundile ukuthi lathi njengoba sihleli sikuphazamisa kulula njalo kulungile ukuthi nxa sisiza ngakwesodinga intethelelo lokuxolelwa kweziphambeko zethu kube ukuthi lathi abalemilando lathi kithi sesibaxolele sifundise ukuxolela khipha inhliziyo elukhuni beke inhliziyo elomusa elokubekezela elokuxola ngazo zonke izikhathi okwesithathu kokucina esikukhulekelayo yikubana konke oyabe ususiphathise ngakho sicela
ukubana sibe lomoya wokupha, umoya wokubusisa abanye. Nxa abanye bengela thina silakho, sicela ukubana sibe lomoya lenhliziyo ezivumayo ukubusisa abanye ngokubana lathi sibusisiwe. Siyabonga umpostoli Paul sesifundisile ukubana kasibokhuleka singaphezi, ngokubana isitha ngokungaphezi sihlezi sisihlasele, hleli uSathane esilinga ngokungaphezi. Ngesathi sinjalo sicela usibonise ukuqakatheka kokukhuleka ngokungaphezi. Nxa sesikhulekile sicela ukubana sibe ngabantu abalindayo, abantu ababekezelayo, abantu abakholwayo ukubana kulungile ukuthi ngazo zonke izikhathi sesithe sakhuleka iyakho intando ifeziwe, iyakho intando yenziwe ezimpilweni zethu. NgoYesu siyakhuleka. Amen.